Evo nas u još jednom produžetku, danas su bili produžetci, vratilo nam se svjetsko prvenstvo u fudbalu i to kako nakon 2 dana odmora u velikom stilu se vratilo i danas smo gledali 2 produžetka i 2 puta penal, raspucavanje, a u polufinalu svjetskog prvenstva već smo dobili prvi polufinalni par, igraće Hrvatska i Argentina. Kakvi susreti danas u četvrtfinalu, neki bi rekli iznenađenje, no ne može biti to sve iznenađenje jer je to fudbal, a fudbal nam uvijek ponudi neku dramu, nešto neočekivano. Možda prvi favoriti turnira, uvijek prvi, uvijek najviše su ih dizali i kladionice i mediji. Hrvatskoj danas nisu davane nikakve šanse za prolaz po kladionicama, a Brazilci dolaze misleći da su to neke plaže u Brazilu pa će ono onako lako kao na terminu odigrati. Međutim, Hrvatska je pokazala opet da u Brazilu postoji neko prokletstvo od 2002. godine kada su posljednji put osvojili i više se nikada nisu vratili čak ni u finalnu utakmicu. Prvo četvrtfinale Hrvatska-Brazil, nakon 1-1 5-3 slavila Hrvatska poslije boljeg izvođenja penala, ali evo krenimo redom. U prvom poluvremenu odmah se vidjela ta borbenost Hrvata i možda se moglo i očekivati ukoliko Brazil ne da gol na samom početku da će im biti sve teže i teže i teže borbenost Hrvata, međutim bez nekih ozbiljnih pokušaja Brazila u prvom poluvremenu. U drugom očekivalo se, pošto je Brazil igrao 0-0 u prvom poluvremenu protiv Srbije i Švajcarske i Kameruna, jedino je Koreju napunio, pa kako onda su razbili Koreju, mislili su da su svi Koreja na prvenstvu. Juranović je odmah izašao u prvi plan pored Livakovića koji je odbranio nekoliko odličnih šansi Brazila i vjerovatno prema svim prognozama Livaković će biti najbolji golman svjetskog prvenstva, iako mu se danas malo u toj kategoriji približio Martinez. Brazil igrao dobro 1-1 i kada su i nekakve individualne akcije pokušavali, tada su stvarali šanse, ali Juranović u potpunosti zaustavio Viniciusa, Juniora i sve igrače koji su igrali na toj strani. Više su prijetili u drugom poluvremenu, no ako je 2006. Brazil izbacio čarobnjak iz Alžira imenom Zinedine Zidane, fudbaler Real Madrida, danas ih je izbacio čarobnjak sa Jadrana, a Luka Modrić u svojoj 37. godini, ono što se nadamo da neće imati opraštaj od svjetskih prvenstava, onakav kakav je imao Zidane. Luka Modrić je iskontrolisao potpuno sredinu terena zajedno s Kovačićem i Brozovićem i sa 37 godina, dok mnogi imaju stomačine ogromne i završavaju karijere već sa 33, 34, a mogli su pružiti mnogo više, on i dalje nalazi motivaciju da igra i razbija, igra sve bolje i bolje sa 37 godina. 0-0 je završeno 90 minuta, otišlo se u produžetke i tu je bilo povuci potegni, ali onda majstorija Neymara, krenuo je sam uz 2 dupla pasa, zaobišao Livakovića i pogodio za 1-0. Možda je bilo očekivano da tada Brazil nastavi dalje, postigne još jedan gol i završi. Međutim, Brazilce je krasilo u toku cijelog meča, to nekakva nonšalancija, kao da su malo i podcijenili Hrvate, lako ćemo, previše su padali, kao neki šminkeri su bili na terenu, dok su Hrvati izgledali kao ratnici, bez mnogo prigovora, samo se išlo dalje, idemo dalje, a oni su stalo prigovarali sudiji, tražili su neke prekršaje, nekakva opravdanja. I šta je to što je krasilo Hrvatsku sve ove godine na svjetskim prvenstvima? To je upravo glava. Hrvatska fudbalska reprezentacija, isto što je i Novak Đoković u tenisu, jak mentalni sklop ljudi koji je sastavio Zlatko Dalić, jaka glava, mentalitet pobjednika, mentalitet koji nikad ne odustaje, mirno, polako, bez srljanja. Dalić je uveo u drugom poluvremenu Petkovića. Dalić je bio mnogo kritikovan od hrvatskih navijača, analitičara ili koga već. Kritikovan je bio Petković, zašto igra Petković, zašto ne Livaja, i onda se dešava 117. minut, Oršić po lijevoj strani dodaje Livaja šutira, odnosno Petković šutira i akcija iz Dinama za 1-1. Livaković na golu, igrač Dinama, Oršić igrač Dinama, Petković igrač Dinama. Pokazalo se da se može računati na fudbalere iz domaće lige. Dinamo je na kraju krojio to izjednačenje.
Petković je ponovo riješio kritičare, Zlatko Dalić još jednom riješio kritičare i svi oni koji su sumnjali u to. Hrvatska ima mentalitet, ima tu snagu u glavi i na kraju je sve vam dolazi od glave, ono kada kaže boli me nešto, imam te probleme, ovo ono, sve ti to počinje u glavi. Brazil nije imao glavu, Brazil imao prepotentnost, a Hrvatska imala glavu i još jednom se otišlo na penale. I još jednom Hrvatska kao od šale rješava ovu utakmicu. Poslije penala Rodrigo šutira, Livaković brani četvrti njegov odbranjen penal na svjetskom prvenstvu. Vlašić, Majer, Modrić, Oršić, svi su bili previše sigurni. Alisson nije imao šanse ni kod jednog penala. Na kraju Marquinhos pogodio stativu i Hrvatska još jednom drugo svjetsko prvenstvo uzastopno odlazi u polufinale. Uključila se u red tih ekipa koje su uspjele ponoviti uspjeh, ponovo ući u polufinale. U najavi svjetskog prvenstva govorio sam da je to ekipa, ako ispadne u osmini finala ne bi bilo iznenađenje, može se desiti, ali ako uđe u finale također isto nije iznenađenje. Hrvati imaju snagu i za jedno i za drugo i vratit će se, iako loše odigraju, vratit će se, znaju koje su najvažnije utakmice, igraju turnirski. Evo samo napraviti usporedbu od 2018. do 2022. odmah po završetku svjetskog prvenstva u Rusiji igrali su Ligu nacija, Ligu A, Španci su ih tada dobili 6-0, ali znali su oni da je sve to zagrijavanje, spremanje, smjene generacije koje je odlično obavio Zlatko Dalić, smjena generacije koja je došla bez neke prevelike pompe, bez neke prevelike priče, napravljena je idealno i nastavljaju dalje Hrvati. Neki će reći da su miljenici sreće i sada su ušli u istoriju svjetskih prvenstava kao ekipa koja je 4 puta penal serije 4 puta dobijala. Njemačka ima također 4, no Njemci su kroz svoju istoriju dobili 4 penal serije. Hrvati su u samo 2 svjetska prvenstva 4 puta bili bolji, sad bile tačke 2 puta na prošlom i 2 puta na ovom, ali sreća se zasluži, jaka snaga, ono što su Hrvati na penale, to je Novak Đoković u taj breku, kada je najvažnije pokažu svoju dominaciju i kao od šale riješe protivnika. Brazil nastavlja svoje prokletstvo, 2006. su na svjetskom prvenstvu ispali od Francuske, 2010. od Holandije, 2014. su ispali od Njemačke u polufinalu, 7-1 2018. od Belgije, 2022. od Hrvatske. Od 2002. do 2022. u 20 godina ostvarili su samo 3 pobjede samo 3 evropske selekcije su savladali, 2 puta Hrvatsku, 2 puta Srbiju, 1 Švajcarsku i ne mogu više da se pomaknu protiv ovih najjačih reprezentacija, svaki put najavljivani kao najjači i svaki put odu kući uplakani. Tite više nije selektor, proveo je tu 6 godina, međutim i pored tog mnogog sujevjerja koje je pokušavao ubaciti u reprezentaciju, da se poštuju neki običaj i svih tih zvijezda na tribinama, odlično su radili Brazilci taj marketing, tu su bili Ronaldo, Roberto Carlos, Kaká, zaboravio sam sad ostale zvijezde, Cafu, naravno Cafu, kako njega da zaboravim, međutim svi su oni bili tu i svi igrači su ih oduševljeno gledali, a onda su ušli meč protiv Hrvatske bez neke ideje, bez nekog ozbiljnijeg plana, onako malo podcjenjivački. Hrvati su ratnička ekipa i protiv njih morate igrati ratnički ukoliko želite da ostvarite velik rezultat, a Brazil to nije ostvario i Brazil će morati još čekati da dođe do svoje 6. titule. Mi ćemo dobiti ekipu koja će povećati broj titula, da li to će biti Argentina 3. put ili Hrvatska 1. put, možda Francuska 3. put, Engleska 2. put ili Portugal i Maroko po 1. put. Hrvatska ide dalje. Hrvatska je još jedan veliki uspjeh ostvarila. Ono što je za Hrvatsku, za sve ulazak u polufinale, mislim da je ulazak Hrvatske u polufinale u stvari kao veliko finale, jer vi čim se nađete u toj samoj završnici 4 ekipe, vi igrate do kraja, igrate svih 7 mečeva, ako izgube polufinale imaju taj susret za 3. mjesto i opet kući donose bronzanu medalju, opet kao 98. kada su bili 3., 2018. 2., možda sada to i povećaju. Hrvatska je pokazala da može sve dobiti, može osvojiti titulu. Ono što je sigurno da će 19. decembra za Svetog Nikolu u Zagrebu biti 2 miliona ljudi koji će dočekati svoje šampione. Protivnik Hrvatske u polufinalu bit će reprezentacija Argentine. Kakav klasik su odigrali Argentina i Holandija u ovom polufinalu. Otišli smo još jednom u produžetke i to produžetak od 11 minuta sudijske nadoknade
nakon 90 minuta i onda još onih pola sata i na penale, na kraju prolazak Argentine. No kako je počelo? Počelo je nevjerovatnom asistencijom Lionela Messija, genijalnost je svoju pokazao, Molina je pogodio u 35. Messi se izjednačio sa Batistutom po broju golova na svjetskim prvenstvima i vjerovatno će do kraja prvenstva ga i prestići, imaju ukupno 10 postignutih golova. Za 2:0 Messi iz penala 73. i svi su očekivali da će tada kraj biti. U 78. minuti ulazi Wout Weghorst, zlatni džoker Holandije, 83. minut pogađa za 2:1 nakon ubacivanja i onda kada sam već pomislio još jedan slobodan udarac koji će biti dosadan kao u toku većeg dijela prvenstva, jer slobodni udarci su mi postali veoma dosadni. 3 minute tu namještanja dok sudija šprica liniju, pa dok se živi zid odalji 9 metara, pa sva ta namještanja, svi ti uzdasi, na kraju šut u živi zid ili šut preko gola, ali ono što su radili Holanđani kao na igrici X koji je dodao igraču koji je već bio tu u živom zidu i on je samo pritisnuo kocku i kocka gol 2:2 u 101. minuti, 90 plus 11 za 2:2 za šok Argentinaca koji su bili nervozni, željeli su riješiti meč već ranije pa su ga željeli riješiti u produžetku. Nekoliko pokušaja Enza Fernandeza. Holanđani su igrali mirno, dosta je bilo žutih kartona i sa jedne i sa druge strane, međutim Holanđani kao da su od prvog trenutka htjeli da idu na penale, a Argentinci su pokušavali, nisu uspjeli i opet se odlazi na penale, ali Emiliano Martinez je pokazao kako brani penale na Copa Americi, tada je odveo Argentinu do titule, isto je pokazao i sada. Van Dijk uzeo loptu i pokazao kako se veoma loše izvode penali na ovom svjetskom prvenstvu. Njegov šut je odbranio Martinez, Messi pogodio veoma lako za 1:0, onda Weghorst, ponovo Martinez mu brani, na drugoj strani je promašio u 4. seriji Enzo Fernandez pored gola, ali eto to je bio jedan pokušaj, ovi ostali su nekako veoma loše šutirali i Rodrigo je šutirao loše kada je Livaković odbranio i Van Dijk, pa ovaj drugi je pokušao u drugu stranu, golmani su odlično branili, počeli su golmani odlično da brane penale, na kraju Lautaro Martinez koji je tokom ovog svjetskog prvenstva mnogo promašivao, dobio je priliku da se iskupi odlučujućim penalom i iskoristio je taj odlučujući penal i odveo Argentinu u novo polufinale. Ono što je bio cilj Argentine polako postaje java da se nađu u samoj završnici turnira, iako stalno se govori kao Argentina loš tim ovakav, onakav provlačice, međutim pogledati istoriju svjetskih prvenstava, malo ko je osvojio prvenstvo, a da je dominantan bio u svim utakmicama, da je razbijao protivnike po 3:0, sjećamo se i Španija kada je osvojila titulu, izgubila u prvom kolu od Švajcarske 1:0, i Njemačka kada je osvojila titulu igrala je protiv Gane 2:2 i sve to nekako teško bilo, i Francuska je prošle godine, odnosno na prošlom svjetskom prvenstvu, igrala nešto sporije. Tako i Argentina ostvaruje rezultat i sve ide ka tome da uđu u finale. Ne igra ni Hrvatska nešto prelijepo, neki lijep fudbal, ali ostvaruje se rezultat, na kraju rezultat se piše. Argentina će u polufinale ući s jednim porazom od Saudijske Arabije, Hrvatska ulazi bez poraza, bit će to prilika Argentincima za eventualni revanš u odnosu na prošlo svjetsko prvenstvo kada su i Hrvati pobjedili sa 3:0, a 98. je Argentina savladala Hrvatsku 1:0, no u svakom slučaju Argentinci žele titulu, a veliki uspjeh je za Hrvate, ali neće oni tako lako proći preko Hrvata, ali ono što je sigurno da će Argentinci malo ozbiljnije shvatiti Hrvate nego što su to uradili fudbaleri Brazila. Kući ide Holandija onako ostavila simpatičan utisak sa mnogo igrača. Ako uzmemo nekog običnog ljubitelja fudbala, vjerujem da ne bi znali ni 50% igrača, jer je tu bilo stvarno zanimljivih priča od samog golmana koji je već bio pred odlukom da napusti fudbal, pa na kraju je pozvan u reprezentaciju jer je uspio svoju karijeru malo podignuti na veći nivo, do ovih napadača koji su ulazili kao rezerve. Odlaze kući, solidan uspjeh Louisa van Gaala, mogli su i do polufinala, eto završili su turnir faktički neporaženi u svih 90 ili 120 minuta, ali pred njima je Evropsko prvenstvo, završnica Liga nacija, pa možda se dokopaju neke medalje. Brazil je razočarao, a pred nama su još dva susreta četvrtfinala od 16 časova.
Portugal, Maroko. Portugalci nakon što su razbili Švajcarce, opet su porasli apetiti, hoće li igrati Ronaldo ili neće, ili će neko drugi dobiti šansu, porasli su apetiti, iako su izgubili od reprezentacije Južne Koreje 2-1, da li će im se obiti o glavu kao što se i Brazilu to obilo. Portugal je teškom mukom i dobio i Ganu 3-2, jedino je Urugvaju pokazao 2-0 rezultatom malo ozbiljniju partiju. Pravu sliku su pokazali protiv Švajcarskih kada su je dobili sa 6-1. S druge strane Maroko igra srčano, igra borbeno, mogu uz još jednu borbu da prođu dalje. Pobjedili su Španiju nakon penala, pa možda pošalju kući obje pirinejske ekipe, i Španiju i Portugal. U grupi su igrali 0-0 s Hrvatskom, možda dobiju šansu za revanš protiv Hrvatske. Pobjedili su Belgiju 2-0 i Japan i Kanadu rezultatom 2-1, samo jedan primljen gol ima i to je bio autogol. Igrali su na prošlom svjetskom prvenstvu kada su ih Portugalci pobjedili u posljednjim trenucima golom Kvarežme rezultatom 1-0, a zanimljivo igrali su na prvom svjetskom prvenstvu na kojem Maroko učestvovao i obezbijedio plasman u dalju fazu takmičenja, i tada je Maroko savladao Portugal rezultatom 3-1. Maroko prošao dalje kao prvi u grupi, a Portugal otišao kući. Ne želim ništa da prognoziram za taj susret, jer pokazale su dosadašnji rezultati kako prognoze znaju biti nehumane i da rezultati su mnogo drugačiji u odnosu na ono što mi prognoziramo. Ja se iskreno nadam da može Maroko doći do još jednog iznenađenja i poslati kući ekipu Portugala, međutim sve ide sada prema tome da ćemo gledati finale Argentine i Portugala, jer nekako se crta ova fudbalska galaksija, ovaj fudbalski univerzum crta to neko finale Messija i Ronalda i da se na kraju pruži ruka ko je najbolji, i to je sada možemo najaviti da ako to ne bude tako, bit će nekako drugačije, ali za sada ide ka tome. I onda šlag na tortu, najbolji meč očekuje se da bude, ali teško će prevazići ovo danas. Četvrtfinala Francuska protiv Engleske, klasik, još jedan evropski. Igrali su na nekim ranijim prvenstvima kao Euro 2012. Sjećam se da su tada bili loši i jedni i drugi. 1-1 je bilo. Prve utakmice koje se sjećamo ove dvije ekipe bilo 2004. Tada su bili dobri i jedni i drugi. Obje ekipe su prošle grupu na evropskom prvenstvu. Bili su u grupi sa Švajcarskom i Hrvatskom. Engleska vodila do 90. Onda je Zidane dao gol iz slobodnog udarca pa iz penala, pobjeda Francuske 2-1, 92. na evropskom 0-0, 82. na svjetskom je dobila Engleska 3-1 i 66. također Engleska dobila 2-0. Engleska ima pobjede na svjetskim prvenstvima, a Francuzi su bili bolji na evropskim prvenstvima. Francuzi u ovaj meč ulaze kao aktualni svjetski šampioni i svi im daju veće šanse u odnosu na Engleze. Englezi su onako podcijenjeno precijenjeni, sebe malo precjenjuju, a većina ih podcjenjuje, no možda se desi još jedno iznenađenje, a to je ispadanje Francuske, jer bi to vjerovatno bilo malo veće iznenađenje nego da ispadne Engleska, jer Francuska ulazi u ovaj susret kao favorit. Francuska je do sada lako rješavala protivnike, dobili su i Dansku i Poljsku, jedino su izgubili od Tunisa, a također Australiju su razbili, no čini se da ni Francuska ni Engleska do sada nisu imali nekog ozbiljnijeg protivnika, nisu imali pravi test. Englezi lako izašli na kraj sa Senegalom, u grupi također 7 osvojenih bodova, tako da vjerujem da nas očekuje velika bitka između ove dvije ekipe i da vidi se ko će ići do samog kraja, jer bi ovaj možda pobjednik ovog meča mogao doći do finala, ali ovo je za njih finale prije finala. Najteži meč za Engleze, najteži meč za Francuze. Pred nama je da vidimo šta nas očekuje. Blaga prednost, kao i svi što govore, dajem Francuzima, ali ne bih tako lako otpisao Engleze. Možda je ovo baš njihov prelomni moment da naprave nešto, jer oni nekako dolaze iz prikrajka. Svi su već vidjeli Brazil na vrhu, pa kad nije Brazil uzet će Argentina i Messi. A ako nisu Argentina i Messi, uzet će Francuska, pa neće Francuska, uzet će Ronaldo i Portugal. Tu su sada Hrvati, mogu i oni doći do trofeja, a svi nekako zaobilaze Engleze, sem njih samih. Niko ne spominje Engleze da mogu doći do trofeja, a možda je baš njima u interesu da ponove uspjeh od 2018. i dođu do finala, pa bi onda finale bilo neko Engleska-Argentina ili Engleska-Hrvatska, gdje bi Englezi tražili revanš Hrvatima, ali Hrvati su ponovili uspjeh iz prošlog svjetskog prvenstva, Englezi to traže ponovo, jedna od dvije reprezentacije evropske će imati priliku da ponovi. Ukoliko Portugal savlada Maroko, gledat ćemo ponovo evropsko, odnosno nećemo gledati, to sam malo prerano
rekao, misleći da je Holandija prošla Argentinu, u stvari imamo jednu ekipu iz Južne Amerike, dakle neće biti ponavljanje evropskog prvenstva na svjetskom prvenstvu, kao što je to bio slučaj u Rusiji, sada je tu Argentina, možda Maroko, ali eto, veće šanse dajem Portugalu i Francuskoj, međutim, nije nemoguće da gledamo Portugal, Engleska, tu baš je teško prognozirati, ali vi ste vjerovatno bolji u tome i pišite u komentaru tačan rezultat utakmica Portugal, Maroko i Francuska, Engleska. Sve vam je to u glavi, vidimo se u narednom produžetku.